Atongoria kuma mwaho wa Azimio ni moritie mutongoria wa bururi William Ruto kwanirira muyuro uria ugumeire bururi ta king'uki. Maugite muyuro uria ugumeire bururi uyu ni uragite andu aingi na angi gutigwo matari na uikaro, na kuoguo makoria president kwerekeria uteithio wothe kuri aria mahutitio. Matongoretio ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, governor wa Machakos Wavinya Ndeti na mutongoria wa kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa na angi. Atongoria ni moritie president kwerekeria maitho make ari muyuro kuona ni utwikite ota king'uki na kunina andu aingi bururi-ini. Maretio hindi ya kuheana uteithio wa irio na mirengeti county ya Machakos kuri aria mahutitio ni muihuro uyu. So we want to urge also the Kenya Kwanza government, apart from just sympathizing and empathizing, we would like to see the disaster risk management structures, the legal framework, the institutions set under that new legislation fully operationalized. These floods are a national disaster. Mukiona hiyo silanga inaanza kuleta shida, afadhali watu wafanye nini? Watoke na muripoti mapema. I can tell you for free.